खुलुमबाय स्टुडिय दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव पदबत जरा जे पाग्लि जरा आरो पार्ट 1 आरो पार्ट 2 नि जे बाथ्राखौ लानानै बा बे समाव थार्मेल पावर प्रोजेक्टनि बाथ्राखौ लानानै बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फिन आरोबाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बे पदबत जरा ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि गावनि बा एबा निजा हा बे हा दखरसेबो बा नखरफोरनि एसेबो हाया खहा जाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव सोरबा नखरनि एसे एक इन्सिबो हा थांनाय जानाय नङा खहा जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव बे थार्मेल पावर प्रोजेक्टनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा एसेबो खहा जानाय नङा आरो बे समाव सरकारि हाखौसो जोङो बे समाव होनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा आरो आगुनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदों जे सिगांनि सानाव सासे मानसिनो सासे सुबुंनो दान होदों हाखौ दान होदों सासे सुबुंनोसो एबा रामदेवनो दान होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा 3,000 जे हाखौ बे समाव रामदेवनो दान होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। नाथाय बे समाव बिटिआर सरकारा बे समाव सोरबा सासे सुबुंनो दान होआखै आरो बे हाखौ मोनसे रांखान्थियारि बिथिंजों बे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि रांखान्थियारि बिथिंजों गोख्रों जानो थाखाय मोनसे हाबाफारिसो लादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंथिबावदों जे गोलाव बोसोर भारत उदांस्रि जानायनि उनावबो पदबत जरा ओनसोलाव हानि मोनथायखौ मोननो हायाखैमोन। हानि मोनथायनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थादोंमोन। हाग्रामा महिलारिया 19 बोसोर पावाराव दङमोन नाथाय पदबत जरानि थागिबि रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हायाखैमोन। नाथाय बिटिआर सरकारा बा आथिखालनि जे प्रमोद बर' दैदेननाय जे सरकार बे समाव 3 लाखनिबो गोजौआव हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हाबाय आरो पदबत जरा ओनसोलावबो थांनाय बावैसो सान सिगाङाव 1245 नखरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होबाय आरो दिनैबो फिन आरोबाव पदबत जरानि थागिबि रायजो राजाफोरनो 1246 नखरनो बे समाव हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ लानानै जेन गोनो गोथो जाया आरो रायजो राजाफोरनि एसेबो खहा गोनां हाबा मावा बे सरकारा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया रामदेवनो हा दान होनाय बायदि जों दान होआखै बा होनो नागिराखै होननानैबो बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा फारागथि खालामदों। रामदेवनो हा दान होदों नाथाय बे समाव जों थार्मेल पावर प्रोजेक्ट गायसननायनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरानो बेनि गेजेरजों सुबिदा मोनगोन एबा रांखान्थियारि बिथिंजों गोख्रों जानोसो बा गोख्रों खालामनोसो पदबत जरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रांखान्थियारि बिथिंजों गोख्रों खालामनोसो बे हाबाखौ मावदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। এটা কথা স্পষ্ট ইয়াত কোন জাতি আছে বড় রাভা গাৰো মোস্টলি মানে মেজৰিটি কমিউনিটি হ'ল মুছলমান বাঙালিও আছে ৰাজবংশীয় আছে নাটযোগী আছে কিন্তু কম পৰিমাণৰ আছে। এই বড় মুছলমান ৰাভা গাৰো যিসকলে ইকনমিকেলি একেবাৰে আণ্ডাৰ ডেভেলপ এখেতসকলক ইকনমিকেলি উন্নতিৰ পথত বা উন্নতিৰ জখলাত উঠাটো কোনোবাই নিবিচাৰে। আপুনি আপাৰ আসাম আৰু লোৱাৰ আসামটো ৰিজাই চাওকচোন। আপাৰ আসামত এনেকুৱা ঠাই নাই য'ত মানুহে ভৰি দিবলৈ ঠাই আছে। চব ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাৰ লোৱাৰ আসামত কিয় ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাপাতিব? কিয়নো মুছলমানক কিয় আৰ্থিকভাৱে ডেভেলপ হ'বলৈ দিব? বড়োসকলক কিয় আৰ্থিকভাৱে ডেভেলপ হ'বলৈ দিব? ৰাভা গাৰোসকলক কেনেকৈ আৰ্থিকভাৱে জখলাত উঠিবলৈ দিব? বহুত পলিটিক্স আমি বুজিব লাগিব। আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে এই পৰ্বত জৰা অঞ্চলৰ জনসাধাৰণক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিব পাৰিছে আমাৰ কিয় কৰিব নোৱাৰে?
কাৰণটো কি যুক্তিটো কি কিয়নো কোনো ব্যক্তিৰ এই সকল মাটিও ক'তো নাযায় আমিতো চৰকাৰীভাৱে চৰকাৰী মাটিহে দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইটোতো আমি কোনো ব্যক্তিক তেনেকৈ দান দিব বিচৰা নাই যি হাগ্ৰামাই ৰামদেৱ নে কি দেৱ আছিলে ৰামদেৱ কিবা বোলে ৰামদেৱ তাক 2928 বিঘা প্ৰায় 3000 বিঘা তেওঁ দান দিছে মোৰ হাতত প্ৰমাণ আছে লাগে যদি এতিয়া আপোনালোকে মই মিডিয়াত দি দিম লাগে নেকি মই দিব পাৰোঁ তাৰমানে তেওঁলোকে দান দিছে য'ত চাৰে না পইচা আমাৰ ভাৰতৰ আমি ৰেভিনিউ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অসমৰ ৰেভিনিউ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই BTCৰ ৰেভিনিউ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে শহুৰেকৰ নামত হাগ্ৰামাই শহুৰেকৰ নামত 3000 বিঘা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তহিলং কৰি পেলাই চাহ বাগান কৰিছে ইয়াত থকা মুছলমান বড়ো গাৰো ৰাভা ভাইসকলৰ মাটিৰ পাত্তা এডোখৰো যোৱা 17 বছৰ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইচ্ছুক নহয় কিয়নো কোনো মানুহৰ ইকনমি ডেভেলপমেণ্ট হোৱাটো হাগ্ৰামাই নিবিচাৰে এটা কথা আচলতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কিন্তু কৈছে যে এই কথাখিনি আমাৰ লগত আলোচনা কৰাকৈ নকৰি চাওক সকলো কথাটো আলোচনা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মাটিটো প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিলে এই প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টটো আমি ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰেভিনিউ কৰি পেলাই আকৌ ম্যাদী পাত্তাও দিয়া হৈছে তেওঁলোকে য'ত আছে ইয়াত কোনোবা ৰাজনীতি কৰি আছে ৰাজনীতিটো দেখা দেখি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি দেখি আছোঁ আপুনি চাওক মই এটা কথা একেটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই দিলোঁ হাগ্ৰামা বাহিনীয়ে আপোনাক যেতিয়া পেট্ৰল ঢালি পেলাই হত্যা কৰাৰ এটেম্প টু মাৰ্ডাৰলৈকে ছুইচাইড কৰালৈকে উচতাই দিব পাৰে ইয়াত ৰাজনীতি নাথাকে কি থাকে BPF দলৰ জল পথ সেইটো দেখাই আছে মুনমুনে কি কথা কৈছে ৰেকৰ্ড ফোনত কি কৈছে এই তোমালোকে আগুৱাই যোৱা তেওঁলোকে আহি আছে তাত গৈ পেলাই এনেকৈ ৰেডি পেট্ৰল লৈ পেলাই ৰেডি চব আমাৰ তাত ৰেকৰ্ডিং আছে